Karbi Anglong Autonomous Council Goods Movement Market Management and Control Act 1954 ateng Karbi Anglong arlopen angtan hormu kepon parok khwalong checkpoint mate tax gate bipon derapi kaprek a district statement hormu kepon keban agari etum tax tekangsi hormu ban bom pon bomle bonta penang ana tuma bangke tax kepi selet ajok atovar kaprek pen lang ok agari damsi towar krong pli an kepa pladam jia phansi bor ilo bonta towar krong pli anle dam dia prang bir takilong lok ajok dok moka kaja sara along humni lang a ok agari phan nebdun long chekle bujai pon dok moka dok moka hanchu etini pura gate ase etu pura mai মালিকের কাছে এখানে দিয়ে আনিব আজি আনিছে না আগৰ পৰা nei aji anis প্ৰথমবাৰ ইয়াতে কোনে ৰখাইছে হিয়তে ৰখাইছে ইয়াতে মানে এই কি পাৰ্টি বিলে হিয়তৰ তাত গিয়া থাকা মানুহ কিটা গেট থাকা মানুহ ট্যাক্সি সংগীত ট্যাক্সি গেটত কিমান কে লোৱা হয় তো গেটত তো এনেকা 200 টাকা দিব লাগে আমাৰ এগাৰিত না কিমান এক গাড়ী 1100 টাকা কেজি হিচাপত নহয় এটো মানে কেজি হিচাপ নহয় ইয়াত মানে বহা নাই এটো কেজি হিচাপটো কিমান মান তো কিমান হ'ব 25-26 কাৰ্টন হ'ব মানে কিবা কিমান বলে খুজিছে এতিয়া তো খোজা নাই না এতিয়া কিয় ৰৈ আছে এই ৰুকাই আছে যাব দিয়া নাই Bangso Putha Commerce and Industry Board Chairman Anupam Tok Bia Phan Bir Tapalesi Adimalong An Palidunlo Bangso Pila Pusana Sailang no Kiklema Tuma Phan Than Pachini Dunsi Ko Anma Kitikang Nang Jia Teksa Tengpen En Dunsi Lang Okepon Jia Dim Along Pachedam Thulo Halapu KSYC Hauraghat Regional Council Atum Pen Danglok Penang An Hampanga Songatum Commerce and Industry Board Chairman Anupam Tok Bia Phan Chetong Dunsi Okejoratum Akelia Nam Kipaso Puthak Chinki Chethandun Rinti Kedam tanga pora hutsatami bang solang okepona garia phana bangke than pamilo lapupen ke bangri to warpen lewang noi puta pachinilo bonta pini le thotsatami lapupen si ke bang po birta long thusi ladakang hong pusi ningje pon jungjung masih khang to hong to jana mate kaprek kan kabe bangko masih ini pu wang jai pun tu wang jai pu ardu long ke laphan ke lage dak pula hargat ben siwang pula ke ya tu lah hargat ben siwang silong so tu tha chairman sarwang bob na Anupam Tok di ini industry and commerce chairman sisi than ini padus na ilong so ne wang bom lo chingki si ini pu hai kali hodai kali berbe ini la kabor long la tu tuar penangkat jam tu News Report KTV News